Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin qadir bilin, xoşku berayın brometikum godari dikim. Ez dixwazim bala ve bikişinim ser xaleki dîrokî em hinekî li mesela dîrokê mêze bikin. Belkî hinek insana derbarê vê mijarê da video çêkiribe, em bê konferans da be kitêb nivîsan dibe. Lê min heta niha nedîtiye. Dibe ku ez cara yekê bim di nava Kurda da ez behs bikim, an jî pêşa hin kesa behs kir ben nizanim. Mesela tu li dîrokê mêze dike, tu bala xwe bidî derheqê mesela fiqhê da di gelekî mijaran da berfire li ser em bê fiqhê sekînîne. Kitâbu sela, kitâbu zeka, kitâbu sewm, kitâbul hac, em bê kitâbul bey'a. Derheqê rojî Remezanê da û her sal nikah û em bê dan û stendirê da sekînî. Heta kitâbu teharet, ava tahir mütehir rengî gewrî sincab çewa dibe. Heta li ser vê mijarê jî pir bi kitakitî sekînî. Ez nabêjim birer servan mijarana nesekîne. Helbet li servan mijara divê sekînî bû ulemayê me feqîyê me em bivêjin ulemayê feqî û mujtehîd û wana gelek li ser vêya serê xwe hêşan dinin mala wan ava ji me re xizmetekî baş kirin û em jî ji wan îstîfade dikin. Lê tişta ku di feqhê da bala me dikişînê li gora baweriya me kêm muheqîq ez bêbêjim li gora we jî gelek kêmasîkê mezin heye. Gelo çima di feqhê da li ser kitêbê di nava kitêbê alimên feqhê da kitêbekî bi navê kitêba edaletê tuney. Yani hema bikire Qur'an ji sisiya yekî wî behsa edaletê dike, behsa heq û hiqûq dike, behsa mafê mirova dike, behsa mafê cîrana dike, behsa mafê em bê zaroka dike, behsa mafê jina dike, behsa mafê îtîm û feqîr û belengaza dike. Lê derbarê kitêba edaletê da an jî derbarê rêvebiriyê da kesê ku rêvebirê welat e, şah û paşa û desthilatdarê welatê Müslümana ku derheqê wan da tu kesekî an jî kêm kesa behsa edaletê kirî ê ku kiribê jî serê wan çûyî hatî kuştin şêd xistin. Sedem çi gelo sedemê çi? Li gorê mesela bala xwe bidê ji Hezretê Ömer bigire vir da rahmetullahi aleyhî. Hezretê Ömer bi destê lolo em bivêjin kolekî em bivê hate nemüslüman hate şêd xistinê. Hezretê Osman, Hezretê Ali, İmamê em bi her wisa mesela sehaba da şerê Hezretê Ali û Muawiye da û İmamê Nu'man bin Sabit, her wisa İmamê Şafîî wisa gelekî ulemayê mezin em bê sehabe bi destê Müslüman hatine kuştinê. Mesela tu mêze bike İmamê Buxarî yani piştê kitêba piştê Qur'anê di nava Müslüman da herî kitêba muteber kitêba Buxarî ye. Di wexta Buxarî da dijî Buxarî derketin ew tekfîr kir hin kesa gotin gelo Qur'an em bê mexluq ne mexluq de warda İmamê Buxarî hinekî em bê cewabê da tereddüt kirin rawisa xwe ji welatê ji nava Müslümana kirin der gava çû di gundê xwe da ma di gundê wî da kesî yani di gundê xwe da ma û gundê xwe da wefat kir. Ew alimekî di nava Müslüman da eqwa mezin û gir û xel behs dike lê gava mir bi hezara bi milyona kesî te kes tev li cenazî merasima defenkirina wê nebû. Tenê gundî û çend kes bû wan şûşin defen kirin ser dilmêj kirin. Yani li gora ku medresa da xwendî li gora em bivê fikr û ramanê ehlê sünnetû vel cemaat dîrokekî pîroz muqeddes nîşanê me daye. Lê gava mirov dadikeve kuraya dîrokî li bûyerê ku qewimî di nêre li bêjinga Qur'anê dixe merov lê nere ev dîrok hane ne dîrokekî eqwa pîroz û em bê bimbarek û her wisa mirov serê xwe li ber bitewne. Têda xweşî nexweşî zulm û zordarî jî heye. Ji ber wî mesela bala xwe bidê İmamê Nu'man bin Sabit di hebisxanê Abbasiya da em bivêjin Ebu Mensûr da wefat kir. İmamê Şafîî di dewra Harun Reşîd de dewletê Abbasiya ji Yemenê destê qeyd û bendî xiz anî hatin Bexdayê li wê dirî gelek alim kuştin ama İmamê Şafîî ji ber ku çenî bû qewet bû
برسیوا خدا جواب خدا امی جمرن خلاص بو چو لمصری به شکل قدم شهید خستن هر وزا امام طابری یک جوان امام اول قرآن تفسیر کی تفسیر قرآن نویسان ده تفسیر طابری ابن جریر به اوجی جالی حنبلیه دا بکیوره هات ترجم کرن هات قتل کرنه ده قرن سسی و اشاره دا یعنی 1000 سال 300 سال دو پیغمبر 400 سال دو پیغمبر به شرک مزن لبغداد دنابرا مذهبی دنینا و معتزلی و هر وسا به ویژن حنبلیه دا درده که حنبلی بو اقتدار کد قوت و هز کد دستیوان به قوت هزا خلیفتی کد دستیوان و گش به گوتنا وان دکر خلیفت بن امریوان دابو به ظلم که مزن لمذهب دنکر حتی امام طابری جی وان لیخص قتل کر حنبلیه لیخص کجی لسر مثلا کشتنا امام طابری کشماتی کشتن گرلک روایت هنه امی دو روایتی که دنوا مسلمان دا مشهوره تی گوتن مقام محمود جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام را چیه امی خارجی دویژن امی معتزله دویژن مقام محمود او کو جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام را امی حق شفاعت کرنی هاتی دانی مقام محمود او حنبلی دویژن مقام محمود او کو خود تعالی پیغمبر علیه السلام سر عرش خود ده روشکاندنه هنکی وساد بیجن هنکیش ده بیجن امام طابری گوا کتاب دنویسینه کتاب خدا بعضا به عالم فقه دکن کی فقینه مثلا امام شافعی امام حنفی امام مالک لدوی امام مالک نه فقیه لا امام مالک نه بیجن کتاب وی مسلم امام مالک حدیثه جريزة فقيه لجريزة علماء فقهي نانويسين جبر وي راف ساخوا تشواتا ام بحنبلي تشواتا سيداي ما امام احمد بن حنبل جريزة فقهاء نانويسان دي قال حفتي حيشتي صاري ليه دخلنا بكيافرات كوجن حتى ناهي الجمالا ويجدر كيف حتى كوجن ناهي لكاس تابل مرنا ويو شوشتون دفن كنا يبقى بشاف هنکز ویدو دفند که یعنی ظلم که مزنون دوینه سرش با خاطری که برسی و که لگورا دلی وان ندهی امی مفسره که تی کشتنه بفکر که اف کتاب دن چو هاتی نویساندنی امام شافعی گاوا یمنی امی هارون نرشید گازی کر بر بغداد امی محاسبه کر کشان حساب جه پرس کر پاشی گاوا جمرن خلاص بو مذهب خواه قول قدیم قول جدید مذهب خواه اوی تزه آنا نامه دا دخلال چند ساله دا نویسان یعنی او کته او بویجن او فکر و رامان خو اجتهاد و بیر و باوری خواه کبن پر ریوان گوهرتن جبروی چه با کته و عدالت نهات نویساندن از باوریا مدهی کته و عدالت فقه قاطی نویساندن تفسیر و حدیثی قاطی کم کرنه تاریخ هاتی دیروک هاتی نویساندنه پر دبن باندورا حاکم و رئیس و سروک مسلمان مایه تشتا کو نل گورا دلیوان با ایزن ندادن و اف کتیوانا پر به طرف کری هاتی نویساندنه tam mesele jmera zelan nekiri şirove nekiri taybeti mesele adaleti jmera nati gotine jbervid ve baridamen yani alim ulemay meyku tamamı bi tefasila bahsa fakir kirişma bahsa adaleti nekiri lavra zulm zordariya paşa u şah paşa u karale Müslümana neviri bunu via benevisine ondan visandiye le veki dena ktebi denaji gumana meteda tune per be aligiriyat nivsandine tam ulema be kitakiti tam be hurriyeta xwe be azadiya xwe ew kitêvana nivîsandin ka ev fikra min e hûn dikarin li binê vîdyoyê me fikra xwe binivîsînin her wisa kerema xwe re bibe endamê me û destê xwe lêxe bibe like bike destê xwe lêke bi walî kerê me selav rej bi we